Indege ya sosiyete ya Air India yari itwaye abantu bagera kuri 242 yakoze impanuka kwa 12 Kamena iteye ubwoba irashyira kongoka nyuma y'igihe kitageze ku munota umwe ihagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Ahmedabad mu Buhinde. Gusa kimwe mu bintu bitangaje nanone no kumwongereza uvuka mu Buhinde ari we mugenzi wenyine warokotse impanuka, kandi indege yahubutse hejuru igahita itangira gukongoka ku kanya. Ese uyu mugabo warokotse ubundi ni muntu ki? Ari guhabwa ubufasha ki? Leta iri kubivugaho iki? Ikaze. Abashinzwe ubugenzuzi bw'indege zo mu kirere kuri iki kibuga cy'indege basobanuye ko yahagurutse saa 4:09 hashize umwanya umupilote asaba ubutabazi, ariko ngo ntacyo yafashijwe kugeza habaye iyi mpanuka. Amashusho yashyizwe hanze na televiziyo yo mu Buhinde agaragaza umwotsi mwinshi w'umukara uzamuka mu mudugudu. Iyi ndege mu bwoko bwa Boeing 787 akanyereza 8 Dreamliner yaguyemo nyuma y'umwanya muto cyane hagurutse. Ubuyobozi bwa Air India bwasobanuye ko iyi ndege yerekezaga ku kibuga cy'indege cya Gatwick ahandi mu Bwongereza. Byamenyekanye ko harimo Abahinde 169 n'Abongereza 53, Abanyaportugal 7 n'Umunyakanada 1. Abashinzwe ubutabazi barimo abashinzwe kuzimya inkongi bamaze kugera habereye impanuka, ndetse batangiye akazi mbangukira gutabara nazo ziri hafi aho ngaho. Gusa n'ubundi basanze benshi bamaze kwitaba Imana. Ntabwo haremezwa neza aba bapfiriye muri impanuka cyangwa se bakomerekejwe n'iyi ndege cyangwa se abo yaba yasanze hanze ikaba yabangiza. Air India yatangaje ko igikusanya amakuru kandi kizayatanga mu mwanya muto uri imbere igihe azaba yabonetse. Air India yagize iti, muri uyu mwanya icyo turi kwibandaho no gufasha abantu bose iyi mpanuka yagizeho ingaruka n'imiryango yabo. Turi gukora uko dushoboye dufasha amatsinda y'ubutabazi ari ahabereye impanuka. Andi makuru rero naboneka turayatanga. Muri uyu mwanya imirimo yose yo mu kibuga cy'indege cya Ahmedabad yahagaritswe by'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka. Ariko nanone bimwe mu bintu byatangaje abantu benshi no kumva indege ihitana abantu bose bangana gutyo hakavamo umugabo umwe ari muzima. Reka nawe nkubwire byinshi kuri we. Umugabo w'umwongereza ukomoka mu Buhinde yagenze n'amaguru ava mu bisigazwa by'indege ya kampani ya Air India yo mu Buhinde yakoze impanuka ikica abantu 240 nyuma yo kurokoka mu buryo budasanzwe. Vishwas Kumar Ramesh yari yicaye mu ntebe ifite nimero ya 11A mu ndege ya Boeing 787 yari yerekeje ku kibuga cy'indege cya Gatwick London mu Bwongereza hani kuwa kane. Yaje kuba yakora impanuka nyuma gato yo guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Ahmedabad uburengerazuba bw'Ubuhinde. Uwo mwanya yari yicayemo uherereye iruhande rw'umuryango wo gusohokeramo byihutirwa igihe habereye impanuka cyangwa se amakuba. Uri mu gice cy'imbere ibaba ry'ibumoso ry'indege. Nayan Kumar Ramesh, umugabo uvukana na Ramesh, yabwiye itangazamakuru ko Vishwas Kumar nawe atazi ukuntu yarokotse. Ati bitunguranye cyane kubona ukuntu yarokotse ari wenyine muri iyi ndege. Air India yavuze ko abandi bagenzi bose n'abakozi bo mu ndege bishwe n'iyo mpanuka. Nayan kandi yabwiye itangazamakuru ko kubona Ramesh ameze neza byamushimishije cyane, ariko anahangayitse kubera undi mugabo bavukana Ajay nawe wari uri muri iyo ndege. Yagize ati, twese twari twumiwe tucyumva ibyabaye, twari twumiwe neza twari twabuze icyo twavuga. Na Ramesh ubwe ntazi ukuntu yarokoze, ntazi ukuntu yavuye muri iriya ndege ari umwe gusa. Ubwo yaduhamagaraga yarahangayikishijwe cyane n'undi muvandimwe wacu ameze nk'umbwira ngo shaka Ajay. Icyo nicyo kintu cyonyine yitayeho akiva muri iyo mpanuka, nubwo nawe yari akimerewe nabi. Mwene wabo witwa Jay yabwiye ibiro ntaramakuru bya PA Media ati afite ibikomere bikeya mu maso, nubwo amaraso nayo atarashira neza, ariko ntekereza ko ameze neza. Twumiwe cyane. Video yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga igaragaza Ramesh agenda n'amaguru yerekeza ku modoka y'imbangukira gutabara ambulance, umwotsi uzamuka hirya ye. Nyuma yabonetse aryamye ku gitanda mu bitaro, yasuwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'Ubuhinde Amit Shah. Dr. Davar Gamed, umuganga wavuye Ramesh, yagize ati yari mu rujijo, afite ibikomere byinshi ku mubiri wose, ariko birasa nkaho nta kaga kirimo. Ibitangazamakuru byo mu Buhinde byatangaje uruhushya rwe rwamwemereraga kwinjira mu ndege ruzwi nka boarding pass cyangwa se carte d'embarquement, rugaragaza izina rye
na nimero y'intebe yari yicayeho. Uwo mucuruzi wavukiye mu Buhinde ubakaba mu Bwongereza guhera mu mwaka wa 2003, afite umugore n'umwana w'umuhungu w'imyaka 4. Iyo ndege yakoze impanuka yaguye mu icumbi abaganga bimenyereza umwuga bacumbikamo. Nyuma y'igihe kitageze ku munota umwe gusa yagotse ku kibuga cy'indege cy'Ahmedabad muri leta ya Gujarat. Umubare w'abantu bapfiriye aho ngaho nkuko nababwiye ntabwo uramenyekana neza, haracyakorwa iperereza. Iyo ndege ya company Air India yari ifite nimero y'urugendo A1 171. Iyo company yavuze ko yari yahagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Sardar Vallabhbhai International Airport cyo mu mujyi wa Ahmedabad ku isaha y'isa 7:39 z'amanywa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni saa 4:39 ku isaha yo mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'abaturanyi n'u Burundi. Byari biteganyijwe kwigera ku kibuga cy'indege cya Gatwick London saa 12 z'ubugoroba n'iminota 25. ni ukuvuga ngo saa 1 z'ijoro n'iminota 25 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Kuwa kane uyu mugabo Vishwash Kumar Ramesh niwe watunguye abantu benshi nyuma y'inkuru y'incamugongo yumvikanye bavuga yuko indege yakoze impanuka. Ibyinshi kuri we rero ndabikubwiye, ahubwo reka mbashimire mwese rero twabanye muri video. Niba yukanda subscribe ndetse nakongera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Yarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nibutsa kandi ko nyirizina nijye umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco ndi intore idacogura umuhamya w'ibintu n'imigambi. Rigera amatwi umva byose nyiri nyese usanga hose ndi nkubi dawusha ndinga jitanyeganyega ndumuganura w'amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzu. Ni umunyangiso nk'inyange, ni umunyamutima w'ingabo za Kirimo, ni intore itarambirwa, indangabirwa itanduka, isoko itagabanuka. Ndavuga nkavugura ingendo Plava, iyi Plava TV. Rero muri video y'ubutaha